Lo mfana ubhekene necala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Umbuso uthi uzosiphikisa isicelo sebheyili ngenxa yokuthi ugogo ulimele kakhulu. Ewe Uluvo Gqaza uyewavela enkundleni yamatyala namhlanje una 19 years utyhola ngezithyolo zokubetha ngendlela emasikizi lanto kuthiwa yi-assault with intent to cause grievous bodily harm kwakunye nesithyolo sesibini i-contravention of Elderly Persons Act. Ityala lakhe lelamiswa limiselwe umhla we-12 July lapho enze khona isicelo sebail. Istate sawusiphikisa isicelo sakhe sebail. Umphakathi uphume ngobuningi uhambisana namaqembu ombusazwe ukuzozibonela ngawawo umsolwa. Iqembu i-EFF livakashele ugogo kaLuvo esibhedlela izolo lithi umthetho kumele udlale indawo yawo. Ukuba uLuvo yakhululwa ngebail nge-12 thina singumbutho we-EFF silapho uzobonakalisa ukuthi uLuvo asimfuni kulantlu akasoba phinda abuyele kwelakhaya. Umakhulu uzazihlala iintsuku zakhe zokuphila ngokuzola endlini yakhe. Leli qembu lichithile imbiko ethi uLuvo ushawe umphakathi ngaphambi kokuba aboshwe. Lento ihandi uchazwa kusithiwa uLuvo uye wabethwa ngamahlali. Ayikho lonto leyo, uLuvo khange abethwe ngamahlali. uLuvo uye wabanjwa ngamapolisa. Okhulumela amaphoyisa eWestern Cape uthi amaphoyisa ake azama ukungenelela kulolu daba lisanda kwenzeka kodwa atshelwa ukuthi yinto yomndeni. It was brought on our attention a while when the matter transpired. Our police members responded to the complaint but was told that it's not a serious matter. It was an argument between grandson and the grandmother. uLuvo ucele ukuthi alaliswe esibhedlela sasejele njengoba engumuntu odlinza ngokuzibulala. Icala lehlehliselwe umhla ziyishumi nambili kwephezulu.